Ciiko cia airĩtu anini gũkua mũrigo wa ũreri marĩ anini kaunti-inĩ ya Kilifi ti mũgeni, na wanatũma aingĩ ao mate thaha wa mathomo kana iroto iria marongoreire mĩtũrĩre yao rĩrĩa mohanda materĩgĩrĩire na gũcoka kwa mũkwo. Katika serikali ama mida hii ambayo lazima kila mtu maisha yake yapewe kipaumbele, nyinyi kama wasichana, tunasema wasichana lazima tuonekane pia sisi tuweza kufanya jambo. Kurumirira wongerereku wa ciiko ici, thirikari ya kaunti ya Kilifi ĩrĩ na mũbango wa kũriũkia cioneki cia airĩtu aya hamwe na andũ ethĩ arĩa mathinĩkanire nduma-inĩ ya gũthutũkanio na mũthia-inĩ iroto ciao ikorĩra thĩ. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka zile itikadi ama zile mila ambazo jamii ziko nazo ambazo hazisaidii wasichana kuendelea, jamii zinaweza kuelewa ni zipi na zinaweza kujua jinsi ya kudeal na hizo mila ama na zile traditions zenye wako nazo. Mara nyingi wakati wanadada ama vijana hawahusishwi na mambo ya mili yao ama kupewa shughuli, ndio tunaona madhara mengine yanatokea. Kugerera mũbango ũrĩa ũthugundĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno wa Mbegu Fund, andũ ethĩ nĩ makũhota gwĩkuruhania mathomo-inĩ marĩa makũhũra njeki mĩtũrĩre yao, marĩa nĩ mathako, oro hamwe na gũthomithio kothi cia moko, na kũngĩhoteka ona airĩtu anini arĩa magĩte ciana mahote gũcoka cukuru na gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Tunakwenda kujenga sports center ambayo itakuwa international sports center ndani ya miaka 3 hapa Kilifi, ambayo itakwenda kuwa na hizi sports zingine, soka ikiwa moja wapo. Huyu mchezaji mpira tumepata striker wetu ameweza kwenda nchi jirani Tanzania hapa kwenda kuchezea katika hiyo ligi ya huko. So tunasema pia sisi kama MTG tunajivunia matunda ambayo tunayatoa katika shirika hili letu. Akiaria wabici-inĩ cia MTG itũra-inĩ rĩa Munarani kũrĩa airĩtu matũnganaga kũnora ũũgĩ wao mathako-inĩ ma mũbira, mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kilifi Flora Chibule augĩte airĩtu amwe nĩ marĩkĩtie gũkinywo haraya nĩ mũbango ũyũ. Twasema ya kwamba vijana ambao ni asilimia kubwa katika Kilifi yetu na Kenya yetu as a whole, ni kwamba wapewe nafasi, nafasi ya kwamba waweze kupewa hizi talanta zao. Manake kila mtoto, kila mtu kuna kile ambacho Mungu ametia ndani yetu, si ndio? Wanaweza kujua ni vipi wanaweza kuzuia masuala kama ya kupata mimba mapema, kupanga uzazi. Wanaweza kujua pia jinsi ambavyo wanaweza kupata services ama kuweza kupata services za healthcare. Mũbango ũyũ nĩitĩte ageni honge ciothe iria ingĩhota gũteithĩrĩria kũhatũra mwana wa kairĩtu ũrĩa ũtitikĩte mũrigo wa ũreri na akaga njĩra cia gũkinyanĩria iroto cia mĩaramano. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.